Kublai P baro syakatup kubor jongi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah sengi kilong. Kerpat ka khnam ban pendu ya ka personal interview. Da ka rally pat ba an penlong ke HYC ribhoi haka arkulai terik rempang. Tu siap ka asam nawa yam hasnong ampreng. Ban Mi kertong MP Shimet uba Peter Shalam. Tomantai ne pai shaki kubor ki ba company. Kaseng kun nyotrap National Awakening Movement knam kala kerpa de ka sorkar jela ban penduno ya ki personal interview nak benta ki kam sorkar ki barit kerdan ha ki office sorkar balakot thamai de ka kerdan multitask staff MTS. Menshwa ya kani ka kerdan barit jeng kinong tray sorkar laju khot grade 4 ki bakan top ya ki cleaner mali chokidar bat kiwe ki kerdan barit. Ban ketik ya ki jingmut jing perkhat jeng ki pat ba halor kani ka jing kerpat jong ka kinong yalam joka khnam kila wa da ka poster haka khat santarik urempang hakmat umot jong ukyang nang ba hasentuk siar wa mentedu jowai. Ki jing tho ha kani ka poster kilong Haka jaka ban krek kot bha shwaban apply kam lakam dan kam ban lejwat minister MLA shwaban apply kam sorkar. Kani ka jingkerpat jangka seng ban pendu no ya ki personal interview nak benta kini ki kerdan barit kalong ban pendu ya ka jing no shiliang kapela. Kaknam kala kerpat ban pensyong nong rembet tang halor ki written examination. Bun sin kitu ki bat tebet bat pas bha haki written examination ki lem lendang haka personal interview namar labun ki baya kendu minister MLA ban yo ka jingkershan ne jing pasiau na kum kini kinau yalam. Kumta kala pentho beria ya ka jing tungkam haki office sorkar wat haki kerdan barit namar ba la suba tang kitu ki badon jingya day bat kinau yalam ki yo bandrung haki kam sorkar. Dari. Yo tu, long. Ada try le aku kat you ni. kapor yo ai ka tertib ya ki ai ki mat cintawa jeng keseng bat kunju ru ha ki por ki penju hot ya pi kunju kertaj wan ban alam ki kubor ki badan kam nak menta ka jeng to jeng kari bekerja sendiri tadi gede ki benta ke bangi penlong jeng sengi ban ya syong gum ni ban penpau sia ka pathai ya ka ai ka jeng angut jengi gum ke kanhun kum bapitip i ka kanhun jengi ka dei kata ka abang lajar keteng kata ka awakening movement ka bamut ka kanhun ka bekersi kya ni ngisngo ba lengba kan ki penlong ikani ka sit in demonstration na ki sngi ka long ban kersi kya lang ya di pranong yalam baro ba habaki ong baki e ki kul samla ki e kari ba kajat menriu ngiron kam ya ka bangin i kan ka jing ka baki kul samla ki kendu ki sngi ban sai pi kum kunuksa ngidon kam ngidi sngi bangin yo ya kita gikun samla bakin yo el kajong kahok ha kajingnya day bat kajing yo di kam jam sorkar te ha baki yo el kajong kahok kata kamut kan don kajing sngohun bat kan don ru kajing khoi kajing suba kapan laj na kajing bamsap bat kapan laj na kajing syale don bor sya thombor ha kajing yo kam yo jam kata kapan kong ka baar pat kay ka bangi penlong ikini ka sit in demonstration kalong ba ngidon kam ba kini ki kun samla jengi ki batubit bakin yo kini ki kam kum ba ki 8 pau ha ka written examination ke jengki namar ka jela jengi kelanang her na kapor sikapor ngidon kam bang yo sisa ki kena tiba pas hok ba tiba pas tiba pas syakmat bakin yo balong kinong trekam sorkar khang bat kan piu ka jela ka jengi ha ki banta ki babun tingso ki kapor ban suong tangga ketin
ba kan tiu ka jala kalong ke AKA la se ka bang ispan pau sabar re leng ba kani ka jing penong ini ka si sit in demonstration ke jungi kum ka kan hun hi bro kawe kalong ban kersiu ya baro kinong yalam dadu ki badon ki bor sarkar ki badon haki sinong ki thau ki badon ki office prepare ki badon haki nuk ki benta kum kinong yalam ki bami syakmat na kam tau kan tiu kari bakajat riu ni kersiu ya ki baki kin smutu ini i ya kini ki jing ka ban kun samla ki kan du na ka por Kumba pitip la syai kan sedang ke session apo assembly. Ni sngongi kentu da ka ba sngorit. Ya kinong yalam jungi ki beran apo assembly. Ya ka henry phongut kinong yalam ki bo paj ba ulajit. Ya ka ba kini i bat ya ka ba kin snuthu. Ba ka jing don kam ka ba kerki kini ka sngi ka long bangin ai ka hok ki kun samla. Kanang ba ka jing suk kan wana ka ri ka jungi. Bangin ai ru ya ki ya ka bentai ya ka ba kin trehok ya ka kam ka ba ki yo bat kumju ru balang baka jik tebit jengki karena kan ti susu kari jugi bro kowe kita gini kendiat tiba mat hang gini kebanta tilar pidon saka e ka bapin kali ila bana tiba kerpan bahang ne pok jela ka jongiru khnang bengin yo ya kata ka jing thungkam ka bakhoi ka basuba ka bamdan kam ba hab thi ka pisa bangin penduk no ang neru bad hadu mentangi ka sarkar ka kam pat skor ya kane ka jing don kam ka lesia ka ba kum kibabuan balang kun samla ki jongi ki la angnut ki atharang bang Kahnyaw Trab Youth Council HYC ribhoi kelapan bena patba bahkan penlong ya kejingyat patba haka arpulai tarik rempang halor kijingsha ban ben ki patba ki basyong hakishnong kaput Meghalaya Assam haki pulit Assam ki balakeno bonjat persya ya ki briu ka Meghalaya Hakini ki kendiat sngi ki pulit Assam ki la thuet ya ki breu ka Meghalaya da ka ba pharap bon jat ki jing keno kum ka jing pen pra ya ki jing trei joka sarkar Assam ban persya ya kani ki jing le donbor ki pulit Assam ke HYC ka la pen bena ban penlong da ka jing yat patba rally hanopo ke HYC ka la khot ya baro ban snok tilang hakani ka jing yat patba bajai jai hakate ka sngi Kalian berpesan ini bahwa ini nakor bahwa kecilnya jumlah bewa di baik secara besar dan benar. Kembali ia diisi bahwa dalam gaji syakwet atau gaji syakno jadi produk personal jadi bahwa kumpul penuh sarkar Assam bahwa dalam gaji syak syakra juga gaji juga sarkar Assam. Jadi gaji kena juga sarkar Assam kini kita unsur murid hari ini bila ada pakat sari bahan nama apa kembali lalu ki mangila dan lalu ki mangila hal asal kita kembali sakhi kijinge jadi produk Islam jadi kan produk kijinge tembor juga sarkar Assam nak por support de kembali kijing tuat yang produk Islam jadi kalau kijing keno nak kalian jaga sakhi yang imla mendiang dari itu ini suban beneran jur kalau kijing le jaga sarkar Assam bag isguru bertentu ya sarkar Jalaba kadai ban simjai ini kan Kami berfusnam pada awal ini iba kadang gaji keren nak kalian jadi polisi. Henry itu baru kalau tu soal gaji keren nama ini import iba ada bahan isi kita gaji keren awal kaya. Henry gaji satu empat jadi perlu persnam empat kadang ya anu ini isi iba benda. Di hadar ini nak kalian gaji keseng ni lah perkat seni iba kadang gaji sokia. Di kumkadat gaji super syak hadar kata gaji satu buat jadi produk Islam jadi hampo ki produk bab kijing ile tan bor ke pasar Assam hakim pun ki yang hampo kan produk nakalan dengan sangi kasio ban pentip ba bab kisio ban ya pat awal ya ki produk Islam ba nakalan dengan sangi kan sasim ya ki senjam jadi ki kinesi ki pasawan ba nakalan dengan sangi kan sa pelong ya ki namta ka piservi hampo headquarter jagar bodisik ban sa long haka Arpulai terik jauh di budaya Rempang arah Pusau. Pada kalian keseng hing ikut iwer tang yang kita hari yaki seng balang baper ba kini asnok tilang akan yang yaki jadi nang ba yang berpau yang kaji ki pai ba ki masa hari ini border area jauh ke jelas jadi nama ba gimana pan susu di henry gila pan sengap Henry nambar ni dan hikmat dan diskon imla pansu lekel Henry nyata pansu malah hikmat Henry kum kaseng kum baga ong bakayang kata kurem ban yada
ya di perari jong ka jelahin berapa wae kita isyam yang ini kesenjam ban pelong ini di kum kadang ban pembor ya sarkar kadai ba kan withdraw ya kadai ka AFR ka bala ujur ka sarkar asam persya ya kini pada prosnam sini masa kita ko right untuk tumba litip tumba ngisi ikut kadai ka blok tu dia kumda ku kaseng daga langba kilap sai kubor ka terparit ya ki rebak snong ki senjur rebak snong bat ya parolang bakin ya senok tilang akate gatis rari kabar sapelong nakal yang ke SSC report Kinoyalam kakasi Students Union Umdan Circle haka khatsan tarik rempang Kidalet ban yakendo ya Deputy Commissioner Ribhoi District Arpit Upadhyay ban ujor halor ka jingwan ti siap bean kipat karbi nawa yam kabadang hap ha uput usam ka Megalia bat kajaka Shimet jong urang basnong Ampreng Ribhoi District Hakate ke jinglet yakendo ya Deputy Commissioner ka Ribhoi lalam khmat da usamla toning lapang Presiden KSU Umdan Circle batla senran lang da Presiden KSU North Khasi Hills District samla Ferdinand Kharkamni bat kidkhot Habakran syakilat pathai khubor hadian ka jingakran bat UDC usamla toning lapang ulaong kaseng ka penrem bat persajur yakate ka jingti siap bean jongki karbi nawa yam hasnong ampreng kabadang hap hapo ka jing sensyar karat lemput kairim siemship kidekhat kaseng kilalet ruban jurip yakate ka wa dang hagini ki khendiat singi hakaba ka jingti siap nakate ka wa kalalong ka bajur bat basherkai dakaba pendan kamru daki kor JCB ban klong bat ti siap nawa yam Lam abun na din. Ali punoy, dia lah. Redo kah be thai. No, nya redel di law se. Oi. Ha off na di. Hajar dia mar bikin kaji. Redo. Ayo level head se. Ari jingu bigal ko, busuni pa. To kaba yadi bat ka komplain kaba ngilayo na kitra jaka jong kanya kasnong ampreng ini ide iba minus sakra ibade irang ba snong jong kanya kasnong ampreng ila war mo komplain nakaliang kayong kasem sa kaseng KSU je hadir bangilayo ya kanya kajengtip nakaliang jong KSU na circle ngilawan mar-mar ban pej ya kanya jaka kaba ladon kajinya kajang ila abanong hakaba kibriu kiba nakate kaliang nasliang jong asam kibriu kiba syong basa angte sa kidai karbi kilawan ban ti awni usap nakane kawa treo ka bangitip yam sorry kane kadai ka jaka sinsliang kadai ka megalia bak sliang kadai ka asam rei kumba pi menta kine kitrai kiba ti awni usap kila sedang baklun ya jaka jong kibriu kijongi hang TPI baki beriu dak JCB kila persang banti ana usap henry hai kendak sengi badap kila sedang bapiyat yak umang ne ke bapi ia kemat kane kamde re kalti ke ba nabas dang nak yang ka umi kayat henry kate kane ka ka bakiyat ngadu muswa henry nak yang jong ki beriu kila sedang ban retorti bat kila sedang bapiyat yak ne ke umang ne dak bacukti dal din semu ba
usiap ubanang ne kin tanut sate baro tena kalian kajongi ngidon kajing sokia nama rangne ridon i try jongan kejaka kane keti kane kelti ka bakila yap niat akane ka kila don kajing temu bau ne usiap ubana kane kajaka ka bode jaka ka puta jong kari jongi kila mut berkelun kila mut puyat ini kumang ne bat krong lut baro usiap sate kaja sakalan asam tena kalian kajongi ngidon di sokia bat ngit scam bana kalian jong ka office jong ka district administration kide basim kia alor kane kade kasin ke Banengkong ke Bang Iwan Sakire jaka ba kibriu manabar kila sedang banwan kelun ke jaka ke jongi ada kumne da kumtai kane kami tang kawi jaka ke ba kum kene ke jingja kala aja ndrei kidon sibun ke jaka sita charumru ka ba ke kelawan ban ujor saka sang ba kidon sibun kum kene ke jingja hak ba kibriu kibana kaliang asam kilawan bantan ya usyap uba umde na kasat ke jongki na kaliang ke jongki Henry na kaliang bat nak hendeu ke siap jong ka megelia ke jongi na kaliang ke jongi ngi dang ibudilnya kene bat ngi kwa sendon ba ke discussion kadi bacim kia bat banle mardor yak e baron kam da mata kane ke jingja ke bangirwan sekia kene kesni unta kesni na kaliang jong ka ke isu circle nilewan banmi hangne office jong i deputy commissioner jong ka Riboy district na kabenta ka jingja ka ba laja hakite tan badar hak sinong arprang hakaba nakaliang kaseng ngilayo kajing ujor badlap bakladon kajing ti siap bian na kibriu ki besyong basa ha asam ha kawa umyam ha kasnong kaba hap ampreng hapo jong ka right lemput kaba hapru apo jong ka khairim sip de nakaliang jong kaki isim circle hadin bangila late sakta kejaka lalap sai ba kadon sisa kajing ti bian yang ni usyap da kita kibriu ki basong ki basa ka asam bat ngilalap ru bakila tong yati usyap nakate kawa batur sadu ukur usam jong kame kalia da penengkam ya kikor gibor ki baklan kum ki JCB bat ki executor bakum da ter de nakaliang jong kaseng ngilawan sene ban ai kajing ujor sya DC bat nakaliang dusi ula simru kata kajing bakli banong ba unsa simkia alor kane kajing dawa kejongi nakaliang dusi ula kularu ba unsa kren bat USP jong ka district Uba Peter Shalam, advocate uba syong basa halat kor bat udekot ke Shillong Bar Association hakakat santarik urempang ula penbena padba banyak kun ke election MP na Shillong kum ukertong shimet. Habakran silat patai kubor Shillong Press Club. Uba Peter ulayat ho. Nadu kapor jeng uba Bull and Lingdo. Uladon ka mensim ban Syakri ya kajat benriu. Ula ong menta kapor kala i ya u ba unrung syaka jili ka sanhima kenang ban ya sat ya kijing e kajat benriu. Ula ong unya kun ke election MP amban penkelem ya no henry uterwa syakipat ba kumu kertong ubadon kemensim ban Syakri ya kajat benriu. Ula kerpa de kipat ba kejela ban jet ya u kumu MP kenang ba unla banyak keren ya shibun kijing e kipat ba kia kendu kum kajing hiar kapule puthi kajaka ai jing sumar ban penrung ya kaktien kasi haka kernet kabapra haka ritik sensyar kari India Badia keren ha parlemen ban play ya kiyo bordar kenang ba kipat ba kinyo kayi pateng bat kiwe de kijing e ba kipat ba kajela kia kendu kum kajing ya kajia kaput ha pedeng ke Sorkar Assam bat Meghalaya. Ula kenturu ya kipat ba panom penleno e ya ka vote jongki. Kakerjaan cuma dari Bak Peter Shalam nasyong nasa halat kuat na train menta ko advocate jong Shillong Bar Association de don haki government service for the last 20 years plus miswa na train the rural company time jong soyong consensus de yamta na pa ban jong ni politics na kono ga political party and ray nga one ban jong si politics through as independent candidates nampak macam kabu yang kajing dan parti hanni reng apa dengan pan pau si bersih bangan dan yang kata kebensim bangkit ya kejat penria
lembah yang ini ka ensuing election ke berwan tahu raja kapsa. Let the people know angkat part di press di media di print seperti electronics bagian berpau di kubur di patba ang suksenam di kini constituency ba kintip nomor ba kedan ki sensitive borders ka kuat kan ba kita ki sensitive borders kita ki borders ki ba amsha kan sha rong no akal ki jom bi sha pundi ke jing shu ya tu khana shu surok sekian apa ba khamia kali apa ba blok la shu tem su di jinwa. I don't want to talk about those borders. Nah, kerana ini sensitive borders, kita berkat ya kayak banyak im yang ke state ini as a whole, especially yang bawa yang tersilong parliamentary seats, awak perempuan yang diberi kepada hak ini di lively di legislative assembly constituencies. So that begini sensitive borders, ada kita tanggung jawab kedai di borders di bawah shipnya ke jingrai. Om pun sudah rumah ya kabur jadi nak kata dah nak kepat nampak jadi pin keren pin pasat jadi bah ki boots what pen no nada bilang ya ke nunu ikan des nada bilang kat ini di political party di board yang pi what red you like man yang nadu macam nyau je hadu apa kata kot ke polling dia but penengam ya ke board yang pi yang nubu sensitive candidate kubah ubat keren ni sensitivity juga politics. Ubat dan ni kata ki orang ni kata political maturity hukum. Mentah boleh kemudian kata political maturity kisuan sekarang lempung jangka election kim what is politics all about. Mereka politics kalau nggak berkhianat. Kat penuan seperti sampai kamu ke besuk unu kandidat ada umdai ubrio belakang krek. Kata ngawan tak jingsul banyak pun yang kena election MP nak Shillong parliamentary seat. Tangkini mengai hulai ini, hulai sibuk. Katian kasih ke guru hal schedule. Ini ke schedule. Cuma toy punya orang ke schedule. Schedule ni kedai bangin yo ya kata bagi ni ki aspirant banyak kun ya ki IAS exam kila banyak kun harap katian bajong kedai ketang katai. Nomor ba kini ka ada mentah hari India kita arti di official language di Melayu di nadu apa sedang yang konstitusi yo asal tuli dan nanti lanjut harian untuk dan yo berapa tuli di kini kalau itu pada kata harian tentang impact pada yang itu impact pada yang ke isu demi keberadaan hari ini kuat kadi kumnya kini ilanan permit sebagai mana untuk kuat biswa ke ini ilanan permit intake kita hingga ke offspring jongka ke Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ini berkat bah mentua itu kadi ke bawah abu kufaran biswa kini banyadai kerja beliau ini North East kota Nagaland Mizoram Arunachal ini kamut bah ilanan permit ke curtails the person movement. The system will prevent any kind to harm the peace-loving tribe of the Northeast. But it does not act as an unwelcoming regulations, but in fact, it's a concrete and a practical system to protect the indigenous people. Kung bakadan hapok ka konsen ke India, ban yada ini di tribes, karena ke Indonesia pamendo kadai kawai ke bentang kaban syuda om ban khang pa ya ki brio bakin wan sini seri jogi te tangki system si balapan kami ki to nomor ba nisha mamne pi kiwai ni ki not states ki om labda ni wem ma ekni ka Indonesia permit ko kan na cha kung ngana kalen Mizoram ki om yimpwa ba it would be such the situations of tribes would be similar to that of the Red Indians. Nimpa bagaimana Indian due to the European influx. Kalau loss the land, loss yaki culture, but he succumb to their extinction. Mutta kita senang ini di Red Indian. Kedatang kata. Nimpa yang border dispute. Uba Shakliar Warjri, Menteri Jangka Sorkar Jilla, Ubadai Kmi Yakatanat Labour, Employment and Skill Development. Mentakasngi Khatsan Tarik Urempang Arhajar Arpusau, Ulalit ban play padbano ya ka office ITI Industrial Training Institute ka jaka ai jinghikai ban pentebet ya ki samla ki badan hakasnong Sakwang Southwest Khasi Hills District.
Yakni ke office lamang tengka hadu nyau klur lengba ke sorkar jela nak kebenta ban ai jing hikai yaki khun samla hakabayade berkakam sujan shna kali wiring bat kiwe de. Uba syakliar warjri habakran kumu kongsan ulapan pau ya kajing kemen hakaba kasnong sakwang kala IA ya kajaka syaka sorkar bat uloong bakani ka ITI kamde nak kebenta kajing mentoy ke sorkar Henry nak kebenta kajing mentoy jong ki khun samla kathan. Shu uloong baka sorkar kanang pan shu e kajaka bante ki ITI hakeleng saudong kajela kaban long kajing ai mensiem ki khun samla bakin nang ban pentebet hakasap kabakidon. Hakani kasngi ladan lang ru UMLA jong kathan uba Renekton El Tongkar MLA kamau kerwat kumusembut kongsan ubala ai ru ya kajingkren harangkat ka Director Employment Craftsman Training Government of Meghalaya kakong A Kharpor Usi Songgate IRS kakong M War Nongbri IAS uba T Lengwa Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District lambat ki wede ki officer sorkar bat ki padba nong shnong ki tresnong nong kumbala grendi yuli budon burong jompi ya kawaila omba damde kusim sun sim jompi nong shnong banya ai ni jaka minum yo ya kaba min seng madan min penyeng ya ni ai ai shnong jompi kadung adap daga jingkeman apa mai esmo bataka kubor bagani jaka baga shnong la ai ya sarkar ya kaba minna min dei ni ai kani ka ITI ka pagilate pagilala minong beri ka kesni kamde ya kaba kanong kacingtoy tangan kebutan soka ni dei ya kani ka ITI kanong kacingtoy ngamta kun di jompi hakani ka dong kathan ba ka district ki barokowe ngani thu ipi ba nalu kesni ka ba ngalasiti mu menteri bed kanan level Nakapor sa kapor nila graduation meeting bagi officer labun sini ka graduation meeting. Pada ka graduation meeting ngalajuya kren ya kajundan kam na kamtagi ni ITI baro. Lajuya kren na kamtaga cintuna. Lajuya kren ya ka bagila ko nile na kamtaga pembet dia susu ni ITI ko bangun ni doi. Ada beberapa dokumen mengenai MP bah kita meeting graduation ke kapor kamtang principal secretary udah negara. Kemat ke pemerintah nilai sim ya karai ya kabagi berkat bah minna bagi manra la de benginang pan susu ya ka fan na kamta benginang te susu iki paling ni privilege mut akta bagi wa min te susu iki ai keling saudom kani kecela ke jumi abagi berkat mentangi dan tuna ai bagi jingwa ka jumi bagi nanti susu kumalakren di yawli meden bah kanika juk ka pemerintah ka kamsaka ka basul badio hari juga pun dikun sama jumi dikun di ba ladon ya jinang jinsta hari gua bagi tei ini ITI bagi nang tiu susu iki bagi nang ain sim yagi kun sama lanegi na di beginuan begini rule dengan ITI. Namun hadu minta kasih berjutuan dia kebagian pun ke ITI yang ini kecelakaan sunyi dia kebagian lah dengan ITI. Ada yang kebagian esok ke meeting dia kebagian berkat bagian dia susu di ITI. Iguam dengan ITI sim dia ikut sama lagi kini kena dia kebagian rule lagi di ITI nak kita kinyo di training di beberapa kinyo di sini kai di beberapa dia kebagian lah di trade di Kamboja. Igwa mungkin diu di ITI di negara kedau. Yang kau igwa mungkin begini ikut sama lagi yang berbeza begini ikut di jombi. Bagi kadung leno kita kan sekitar jombi. Kumpulong kini kecup pemerintah kini kecup kepa menong mengunci apa ni kepang sokar keladi di kepa. Orang mendukung kuat kepang sokar. Ia kata ni nak begini. Yang ini hak sama begini hai kemat pas sekibai bagi kamu. Lalu kita benda aku ke kamu lalu pinang ke kamu tri mihap pengin hikayat di pengin lah pengin seng lagi kami jam lalu pengin lah pengin placement bibi kita ini kecing hangon itu ni. Lalu ni bed apa ni keren lalu malah sim ni review
Juki ITI kan gejala ke juki ada tu jeng susi tu ni bagi pun bagi drop out. Kan ki beli lesi don kena kiba kuang kan mana kan ITI dari kidi besar sejengai mana kan kesno. Beli tangga jeng lek jeng wan baju kiru lalu kai ke bagi apa iki. Wala kidon ni kata kaman ke museum bagi wan pin enroll bagi yo ke jeng kai di ITI. Ndai nak tahu ba kisah sejengai ki mesti ngala. Bagi nak tahu ngalaung yai prinsipal sekretari sendiri untuk kopor bagi di Banwan berkata plan jaga bagilah pinteru di hostel lagi ai nak minta kita dikena di Bawan ni jaga saat juga di benar jengai ni gua minta di hostel gua benar pentiu ni gua mungkin ai mensim ni bagi Bawan di pulih ni kita sah ni bagi kerman paling bagi kita jengikai ke bagi layo bagi ni bawa ni kelami ni kita siyo bagi yo mungkin kamai japo nak minta berlaku biar sahih bersama kecuali kani ka jingikai ke bagi ai kani akan dikai mentagi tentang sertifikat bagi kini kita mentagi nang yai ka short term course ke course ke bagi kod dengan bulan September sedang sebagai ai admission dengan kerman bahasa pemila beli ini ka ITI ke Besni dan inaugurate ke Besni nak kermen bahawa organize September bagi babun aku apa ni bagi babun dikena bertinuan bagi enroll lagi akan di ITI majuan sim yang kimi kita paham tam majuan nada PE ba kikun kiti jompi kita ni kasam teng ni up pengin pas ki ITI nada kelas 12 nada degree ladala satu pemilu suka kam jam sampai sesi ITI dihadir kata mereka bisa mereka jenjang. Ini lada pipa lalu kapor kepada kita kelas A, kelas 9, kelas E bagi biar kat kita pas mungkin ni kereta pada biar bagi lalu bagi dia ikam jam dijoki. Akan nuka trip pemagi kita menjadi kita di. Tentang ai siru bahkan ni kini ITI bagi don kamdei nak kunta kecil nong kecungi dari nak kunta kecil nong nak kunta ikut di jopi. Di walum sabding ya nana kerja kejonga na ai sim bahkan nang itu yang ikut di jopi PE gini dikreat di badan hang santri lada disutu kalau kau bayar bed yang ikut di jopi disutu kalau kau bayar ham na ai sim pi hang yai pa iki wan kinyo cumi kai na tim bakal labor department bidang persang bidang workout ba kumno ngidla min ai placement part ande kila ada bed lagi hadu das ni nimdon Andre lesi Pada itu ki kubor nglapoy siya kabakot tarhadu banginde siyambyang kublay sibun.